se jamadu no ye ne efiti krotia na ye ho abu afiafia mu hey o prepetepe kwadwo anabisi aka fantam from bema no edigade abakade kumasi jom ye ne Sompa Asem Mpe Nipa no ene adagye ni poso kra medical ka cho se edai ukua dabia no eye obra eyoko maka cho se dwumadi o se de yesi asese no etretra brabo na eye abrabo yie de wo yira fie no na ye tretre na usan kofa eno ena krobia sante kotoko aka no asante ngumanim se wo yira fi na asan kofa yenchi eno ti abrabo bia wo gya na kire na babua amo abrabo atumi akonkan no eno ena ye tretre ewo dwumadi we eso dwumadi o matro mo asamo aka sa ena the nation sanka of Alumba obateneka ewo dwumadi we so enkwanta bisa Isaac yenyina kwanta so twamani na so hwa ena ye begina oni kokko certificate wa dawuruma ena yenya bi ede ebesemo omuni producers a omo ene ye kro enya asem keto akra na wukọ master control room hoso so a Kevin Oyata ena Azuka ena Ransford ono ena nani ayese China fu ani de mimine die no abrante kokko no obuade se oba ya Gracie ono so ewo master control room ho enya asem keto na ye ko Sompa TV no so a ekoba jasi simprimu bema woni Davidie omadawroma ene edi atwaguo enso ewo Sompa TV no so no enya asem keto akra kofu bu fompa bema asuketu ameyi pebra na ase Aboagye fosuo nintin fosuo mini funtum pa katachie no mini srebia bonche nana no mini atwentwen kodi awu atwa miansa ne akosa mini ameti adwam na mini Sompa Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so no enu tikatu obi no bi so katu obi se enewuku ada no eyo bra yo kon enu ti se uja na kire a emwa kra ye ko akwa yanim ten efiri sabre ekọ no nkronso no medical ka cho se adagye eniposo efiri se donhwere ba ko ne yehwai ede efiri eso nti ekọ na yekọ no kukri ono asamo bibia bokọ de anya bokọ kra ko ka chewan kidi aka na enya amanyame yanya bedure de na chese unyu bia be kan bokọ asema kire dabi o do ko ka che no kwa fura no wosrew dan so twumu tan ni pa ya na be kan asema kire ti nyame nhye ye den na infantra Ghana ninka se nyame nhye ne infantra wiase nyame nhye ne infantra Ghana katacho obi se Ghana afedi mu aye den dodo katacho be ma so pentie den ne de Ghana nye mreda den no na de be kwa asa ne fu entwa tensities isi tensities aye coins ebe kakasa coins no tensities no coins da fo obi amfa but wrong egu ya ni mu ase ka Ghana sika bi da fo bi aye coins kranka otimi fa de timi de to ade Ghana ya ni magu ase you say obo na coins ni gugu me say 50 coins ni ade hu anwan 20 yi ku ade fa nya we eso Ghana bo ka ne kutwae ti Ghana na Ghana fo pani fo esan ko mo hwe se di enti ne kutwae ne se kan enti mi ntonzu okura di ofoso wodwene Ghana no ma bi hu a me se Ghana adu time se se nkede ma obi a won ko school da ne enso ehwe na dwen ya wadwen ya wa school adwen ko na nyansa iti Ghana me se adu time ke mfama obi a won ko school da ne nke ehwe na ke ehwe on Burkina pen no ya ha adwen won Burkina ai president abula hwan no soja ni no we are sekure bona baso no ma yekoso enso ko kan na ko bia enso da bi o ye de enka nye soja aban na dwen na wodi bu oman no eno ne ye kan wasem enye soja aban sem ne ye kan na dwen na wodi bu oman no ene ye kan wasem ti na meka se Ghana ka du ta man ke ma obi a won go school da yen ke ma no so ye hwe na dwen bi ko adwen di ba go fotrim okay eno ti se wasua nwoma kura adwen ko ena nyansa so enso enko de ne si sanke bibia boko o me nyale ya baba o mraza o ma me kura ga jo se o kodru hin no akopere wo wa o ma me be ya ma se o kodru hin no akopere e wo Ghana ha no enam se me brem bia
Me am kuro me of a cry friend he aduma no jai unu ho jai Asem o e wo ha wo puto o mo ndo be koso me aye nko asa saa na tie ntini ade ne buo beduru bia no atrai se awurade be mo mo de wetima ye aduma na won so wetima tobi ko nya ne apɛ na abenya abrabo na ye bɔ no Ghana ha ne de obi anya na dwene se wo sesa bibi ama asumdi aba ene de amete kura me were ho ye entokwa asi isirimfo yi ku omo ntokwa IGP awaba ko pata ntokwa ya tututu am wadane na udane no ma na be ko anenko ha soja yo de Osuru se be bɔ na police yo de maza soja yo de police etuo nyina ye mo de ya ye na wo adwane kwa kunu ba nenko nti me na ye ma me ye ma ko su no ko pe de o me na ngo nti won be ko mo na sa sɛ mu kum soja ni baako na soja fo de ɔmbe ya ahye ho da bi soja adwuma no nya preference adwuma ani police adwuma nya preference adwuma nti sɛ wo kofa forms a no hunu adwuma a wo koye anokwasɛm ndi opo no de soja wu a ɛde sɛ entodo kunu wura kwaku e ja ahye no kwaku asɛm wei no me na me mpɛsɛ meka be meka Ghana ha adwuma ni ha eti de ani kwa so koye police no akoye ne no akoye eno to odo a wode ko adwuma no o twen 31 days ene akɔgye di pay ene sa akwa bi ye nurse ye mbosu ne do so we ko police na pe pan ye ne ayitu a nse pan ye ni tuze o ola de nyagogo me si ya police fo ni asoja fo bu a auto knockout kura no obi knockout na ne ma hye no enzo kutatu awre ho nene yo bra yo kunti ye fa na tebe asemo zakwa eko kan police for me kan Oforisuo Aboagye asemo o amro besi me ya ahye wi afi na wa oh me anwe ho wa na no mpese o mukọ no mu ye free na kwache kromfo ye de ye dedi ya kure wo ye fie wo ti so obi bu kuto mu no mu no mu light now we have ya kure wo fie no aye nwa na ya wo ba se ye bo mko ye ni do no fo so won obi obo wa ni ko security da ide bi kuri mo de IGP obo wa se me contact for police ni yesu obi wi obi a ya be se mesra mo ma ni wa mo ma ni ko na me fam police we o mo ya dia mo police edi go for na be trash yesu okuru mu a aka wo de dia ko kan se me fam police ono ho no me police we kuru yi ya we no mo ka se Ghana ya police fo ne ya yi de ntokwa de ya yade mesi ma men ka se mkiro Ghana obi tisi ya si ya mesi kroketu obi tisi ya so mba boyen anokwasɛm mina ya ba mba boyen na ogu ara wo se mesi ye se soja ni ayeku amo man ni nyina akire no na odo Ghana no so oba ye program it means America for correct ma be trace ni ha pick na ko enso oba o de nipa 8 pe na bai na ni tu sa hye na ta so o wogidie se 8 no do ma ban se mo de obi be wuram se mfa no ko correct ma ya hye akọ ni kuro na boko ha ya kuro mi enu ko what's me selamo munya me fam police okay yeni aposifo ho nkomo kakra ja omo ana boye ho ban kakra na de metimi me de metimi akacha Ghana ni bia se wo na mo hwe ho so yie na bambo ne mu omre wo na mo ya hwe ho so yie ye fanchi akese enkoma chief inspector Jima ono na edi adwumadie bi achi ewo suao twabidi trede faako a omo abrante no magini koko no chief inspector ono die nani so hye ba okay enewuko adage ni poso medical ka kire enne eyo bra yokon na sa adwumadie we etretena brabo hyehya brabo edie bai na ato wa brabom edie bai na ehaw ewo abrabonim eno na yebesua de ade afiri mu nye de atretena brabo yenko obra yokon dwumadie no yenko mna sisi ha
ubeka se nye nukura na ye nukura inti awawe na ya hyase de mu de be hyase no eno na mu de biwi so ye ade ahyase na wuntimi nka bibia ni wo ya obetimi aka bibia ni wo ya obetimi aka ti wo ya ade na nya oni wo ade kodem a waka chile bra ade we ya oyi di emwai na se usi udi suro na ewawe di a ene enema nyina be basa na obi wa wade wope na ni jai so ya na eye binom dene na utimu se ade a wukunu ye ade ne buase e beba ehu behia so beja wade na kwa na ubeka ho asem one ne betena se na maka obi aka obi ti na wonti obi opene na mfofo obi ontimi ne yiri kura nhye nasem one ne yiri be hye nasem one na damfo be hye enu so emwa kade wo mu nyina ne se awawe wonsa mu mienu mo hia no waye ni nua ba be ma ni su ye wo nua be ma oye wo papa oye wadamfo neze wuni wukun na ti na waye wo nua be ma oye wo papa oye wadamfo a bibi chiri wo so a se wono na abisusu ho a chire ni eti so oye ade bi na nya undimi nka ewo se woka wa nka ebe se na bema bi wo ye kakai wo fie nan de oba bi so ayo ba akukọ nyini nan so de a kire se utimi se wona finance abusunya no sa nipa no be da kana asem wo be kan de bubefu enya abufuo no na obehwe ho at the right time emese mu no oka enya da ko person na oka ne da ko de enya ade obefa so the bonus so da bia this all the bonus na pesa wo kope bibi onyame ho na wakoka ne na watena ho 5 days na afi na wo san akoka che nyame sa ade we awade hia me ye mame na obi ade bia ogina nyame ekwan no etiem awade we mame awade mabisa de no awade mabisa de wo de bia ka ne 5 days no ene de oka ne de bia hwan de ne ebe wo ka ne 5 days ene de bia wo sugu nyame so no mumienu mo de hwan de na nyame be eti wo se de bia wo ka ade bi nkoyi a ka wan kan de ofie be se na obi wo ho a wo kana Asem Mpe kura no a afei na o sensene ho no na me pese me sisu dua se ka wade mfa nko heaven o wo jai kwa enye yi ana ni jai no so ensem mienu ohun ne ye meya abawi asisisi ya ma ye wo mu ye meya so odi sese mu mienu mu te kura wo tia na enye na aka baako enkola ina mafla basa ebi papa ti Ashtown na ma mi ti kuro from no akra ne ma mi se mkom papa ho no woni papa ne ho enu so asem kesi o no akam finfin e dia na okofa aba inti abutle enim paye enim wintaso awawe eyenyansa eni adwene a emu duro enye bibia na wo besososo ade bi wo ho a no ayi woni kakla ase wo hu so no wo hu no die ko bia wate esu no ayi woni kakla obi wa ni nyina wo beka
enu so emfa sumdwe ma ma no ne taye sa e ma de obeposa obi wo so na no yi na ni enyi bebre na de beboa ye nyina ne se wo ye ade no na waka wo kan no wasi wonti a yi wani ma no kakra ne bompai ene be ya solikui enya akono ba akokola oba tan e kwa sori otimi ja ne ma ofie hwese wo de akola so a wo de ne be kwa sori sa afi obenyini a enye sukuu kakra ye ba ye ye mai ko sukuu a ne ye ba wo de ye kwa sori aye nko mdan konwem wasem wa maame wo ha adwene Ezo ko fa asem na ye maame ne papa sukuu ya Didi se nyame bem. Okay, agise nyame ebem udawu kwada bia makantro se eyobra eyokon. Na nanti akoba ne sa wona waye asobra che wawade ase. Na yire kan asem kire no a omfi. Ni kunu kan asem kire na che se omman no kura. Pe dia baba we kan ayi. O kan ni kunu no mfi. Efutuo bei na de ma wadefo na nwiri wo bra yokon dwumadi. Futu amde minya no mma ni minya no mema ne se nyame abodi nyina ade anani eku ho pa ne aware enu so no obonefo na hura gina mu din na wo sei no na wo sei no se yemienu nyina wo se yen mai aboafo Inti se oba wo ye wukunu boafo a edien na wo se wo ye enye nyina na se de wo ba ya ade a wuntimi so ni nyina mutentan no sa na wukunu so ya ade a enye ni nyina na abitimi atwe tan ebi wa na meka se bi wa no yi wani ama no wi wani a okasa ho anu yi na no afei mu di nkomo mu tena sisire afei se sa de ni ho a obi wo ho a ontimi enti de wo ye bi obenwu se ade we ya me ye ya me yire ka ho asemu me yire mpe me kunu mpe e wo sa me sisa firi ho obetimi asisa nyame na ye bibia nyame ba ma bibia yeyi Okay, sabra sesafo ene awurade na nama futuo sese nyame ebemu a bibia ebetumi ayeye obra yokon dwumadi so ene de de ebremu enso eno no pana members no na yenko emfa enko yanim eno ti WhatsApp group no obi opese o join bia no 0532 663264 0532 663264 na administrator no entumi adew e wodwumadi chenchereche bi eda yanim be July mu ho baabi eno tinno ye ne panifo adwene ho wia ye de beba ababa beto yahwefo ene yetifo nso anim omna samo obra yokun o fosu ya chia ya mami enua bai bibia wabetna na woni ededwuman edika manamo se na experience ya wonya ye ene na bra bom nsam na wate bia ode abre ene yetifo na obra ye kona asem na ye kan de okase wo kan eni nkon na eni ede neto ekosa enye easy brante bi se wi asesa nka wo yakola na ye wo na nka wo te kasa na wo ye kasa wo o ba wi asesa sa kasa wo te nka etwi ankasan ka lokonan emma Oforisuo onim de ntia ye kasa ya na nipa bebre kasa Ghana ha ya asumdue man but wo kompa de wani to foma enya asumdue man sa makasa asem wo se okọ efie bim na sankrama meni guado wopo no ne hunye hu de wo ye din ne hu Ghana ntokwansi yada Ghana asem sia ye wompanifo a sebe kodwa ato omo no maba matutu omo ntoma no mo be yi asem ne ko
but ene ya me no ka say no masesa entiene oba wote awade ase no de opese wonya no wonyan ontimi ntwen na ye obi nwom otoye osi dabi ebe de yempe o ye pa ben wa ana aye fewdie na obi nso de ato na dwem ana wodi jijuma ampa no de akwa awade ase etine sa no ma no ukwa na wo ye be ma na ye wadwe se obe ma o yere instruction bi ana wo ka bibia so se me de sa tete sem sa mintimi o ba ye nananom no ene ye maame no no omo bre pa but no mu nyaade nti ukwa hastan na asafo na ehisi wo no ye nananom ma emema na se no mo de ma omo yere ne omo ma ana ba ye japade kese ama wo mo ene tu be kofie bi mu no na nkula wo fie ho no omu nyini prom because ya bobra na to ofoso ma menka asem bi obra ye ko asem na ye kan so hu ma setena ho na woni sika me so betuma trema pa okun no wunya bida etene ma mi asem a wo kan ne obi a wotie bi na mpa okun no de wo ne mo ye ontutu ye yi a wo tira wo betuma tra ga na mam ama ho ato nti ne se so de abotra edwa aboa tate a wo betuma yi na koma eti sa abotra na ye ma mi de abejaye no obi a wotie ne de wo hwe ye no mesro wa wade enkoyie se wo pene from saade a ene amoa wo che se wo ko na Ghana no abepie no obi wo Germany me braba kokofi usu wo se asema na ye ka no se police ne boko asem no ye kwakwawu no aposifo nyina so mbe kwakwawu amokwa ye nyi wo monko na kwawu ntokwa bi asi boko ntokwa si onde monko ana mototo papa so itenka aposifo no mu yusu moto Ghana ha na ne ya friend say pragiafo na hu na mani esa ke do mu nyina ko pata ntokwa ho okay enti yemfa nyame 0551 0551 0548 31 yanko homa ne so na yanko twetwe enkomo emra cc hello baby afrefre udin Abrantia Open collection. Open sister. Odi for Isaiah and Oba Srahwe Wufia ha. Do for no open ordinary pima him. Yet you. Oko. Divo. Hello. Hello Timenka. Ojina so. Hello. Yey. Obana bibia boko. Kama pa. Nanu bolumba omra samwa mami amba obia hoye omunyina ho odin se akwaban no e do ba de na se we o fa se ST bullet nyame ne hene e wade e do do of what say coach room and I give the better masene mo futi sama ma de ma yen ye ma me na se na ko kana yampo bo wale e wen siketi ye wen nya koma ne nyame anka ho a ye biare me tumu ase na ba wade mu asama mami keno abam somia me no ka sei na mia nsemedia awrejaye eya ba me so ediesia me na me ne tie wawo okwo ma me wo then previous amita akwo anopa ewia enyimre obojo se be yo ba ga za manu adua na mikunu la be dibi no agoda ni asem onkonsuo ma me me mata de e ma se wonsia wasi atade na yesigi na mabre na we na mi ameka ho na mi ameka odia unya we sunvanya ma asem enya awade na mi hu yambo awade ne kwawa na mi hu yambo ba ndije benya wale mu enti asie we yo wa ase SK plus na me ne hene obo ase mun nya me nyezuma no okay hello baby afrefre udin katachi masama abranti of collection yes sir yeti o odi for Isaiah kakra na kaiso wo
Those Maya, you want my one. The dead one. All custom put the top one. Seven statement, your mother battle. Oh, you're on your all the panel have to do. Think that the power and we do. Then you have to cover your never come on. Okay. Okay, deep Isaiah. No bands that I show with you. And I was the white here. And I was saying Asem Mpe Nipa in Kunim. And I also bet share with TV, no son, I'm say produce a man at Dafo. I say, I don't know. Hello. 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 Oh, yeah, mommy, and for your phone to be into come home. I'm a bread. Hello? Oh, Kwajo Supesi. oh, yeah, can I tell? Yet you. It is Mumpa, Lava, my car, Muntine. I don't give you the and not that all the two. Kwajo ya Branisa, yesterday, I am queening. I am queening. None of the phobia, Miss O, young man can enter my never. Yea, quite good. For the first of again, again. Also, Internet, yeah, and yes, I am. We are doing what they say, so the police know. Also, the Satam Langar in you. And that's to call me like the chance, you know. The police now, so no, I told you now, so no, international, yeah, also no. Kwajo, men can't pussy for Asem net. Or Brio con, our dear Sem. Say, who be here? Say, we yet are now Utunu for now and tia, a bit to me a no catch any ferry fubi. 05513131 05513131. Hello. What you? Yeah. Now, what you ma? Juma Dase. Maybe I don't change much of the shirt that you have been about. Would not run about to no so pay. You can run about so pay. Obiri Confor Noche, Nihoni no SEO. Only let you up and pay. Body and Nukurano. What you have to cry then? What Janitia Him? What the Janity I show you? Na Sikagano, Asantama to me no was so free Kurano. Kaganos are so free to jump on her planet and then. Asantama Tiase. I know people didn't come consumer Asantaman. Pia. Noki. Now, Consiano Para. Yet, Yeah, I can come work and you. Our the Noki. if you cry any memory, you're my wow, and a man I can to so, when I go before 5 minutes to come on, die and cocoa. But how about when I am feeling 2 years of and I'm about the so, you give me and mother and what is what attention. One thing I want to if you hear one of them, you never come home. That one thing I say, just tell you no better. That any member just here, you what I've been to America. It's about there, I say, good for you. Didn't have a tenant, I can't done. I want to question. Worry and say, you know, if you didn't, and you also I can't carry the fear of Fuko. That's what I was saying. I didn't tell you the one. Okay, you for last caller, now you for Brio Kujuma Dino and Fenswo. Na Asem Chichi Cassia Baku Dechiri, Kwame and Disney and I say in Asem Ketua and a vegeta. Hello. Hello. Oh, la one in Yejuma, la one in Yejuma, la one in Yejuma. Hello. Yes. Me patron one new. Man, so kakra Oko. Okay, ya for friend no enyina emfansia anaba ko ne emfantu apo. Ya for friend no enyina emfansia obi abaso obi ma so dia yenkoko yanim. La wa na nya adwuma. Hello. Yeah. Hello.
Baby, I'll free Kataji. Oh, free. Panipa Yentio. Okay. Ya for friend no nyina emfa ensi ha we you bra your kon dwumadie no eno nti no enafutu sem a eba ye no na udibi abọ ukotodwem na watumi ede abọ wo bra kama na mansa ne be kon nipa ba ko mienu bi onchia ho bia michia me daleta Evans 1 awo de chems anadwi michia wo oni wapamfo ne wo ma na omu ye adwuma nyina michia me kunsu na mi ma me ne mabusu nyina ene madofo masafo manyina omo hu se oba Sompa TV no so de afutu semba mpache omo hu no na me kan ho asem che me se champon na so no ne kwa asode okay ye beda se ye to yen safre wa wo ba be pese mu no yema aye be frɛ obi ba program se ne se wo church na wancha na ira na wancha ne kwenu kwetu da wanja ye ba o ai we o ko ye no wachi obi na o ti ya me me se se chia na me hwe ne pa se me hwe no ana nyame adomani ewu o de pa okay ya fo dwuma de no nyina emfasi a we obra yo kudwuma de da wuko da bia ena ye de bre ya hwefo ene ye tiefo abotatia betwa su anu na maba su o se ukoto se wo kraman osipata so anyo na fo ya obi ene ma no so esi ho ye ko computer so dwedie emrasisi a Oba mi tini kura. So wa ayo senior. me dey ade adank ba product I am meeting de bia me na ma no mu no chef dank ba product we ye dank extra we wono ma wa ho tutu ni nyina e be jai Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. ene o so na problem there Senior. we see a dank proke Okay. so won dank proke a Okay. sisi ya we ni nyina e be jai Sa. We dey ya mi sha. Come on, go back. When dank about tonic. Muni ma bi o. Minum pa na se nam tumi ndi. Na nam tumi danso. Minye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. See ya. Dan fight to care na so sure. Koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura mfa me to ntena ase na nso me hia dan fight to care aboa me pa yini na fi ma yeti ma de me ho Senior fi feti as that tell me. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara woni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkrato yi ato Poku na obi a yekɔ baabie na ɔtɔ do nsa suma no te sɛ deɛ yɛnkɔ baabie aha nana kasa kyerɛ wadanfo no ɛnansɛn ɔmmɔ ne ho mmɔden sɛ mpo ɛwɔ mpɛm na sɛ wampɛdura ɔbɛkɔ bɛba no ne dan si wɔ na nipa nim nana ma yɛnkɔ na menkɔ pɛ nkohini ne nubina bi mɛnoanom so ɔbɛyɛ sɛ wɔkɔ ɛdeɛ nkohini ne nubina ɛbrɛ donek herbal mixture ɛwɔ hɔ diamond scientific herbal foɔ ɛna de aba ɛyɛ mɛmɛ duro papapa ɛbɔ adwuma sɛ ɛyɛ sisie mu adwuma ɛna sa bɔ nkɔmɔ ho ban ɛbusu immune system wedie ko pebi to baabi a tonto aduro pia na nyana ana akɔdɔm na se kumase ne ɔboa se kwantempɔ no so ɔne abot college ɛna ɛde animhwɛ na kyina sɛsɛ wobɛdi ho adanse wedie nana medase maduru hɔ dadadadada ago na adeakye mu da so da adeakye afei ni asɔre o ɛnɛ wa man wedie medase what solve me problem ya ma me papa kai wedie me nya nkɔ Donek herbal mixture ɛyɛ mɛmɛduro obi a onya mfinhyɛ du wɔtɔ nka ho wopɛ bi atɔ afrɛ 0246727677 ana 0200844040 FDA agye adwa de nkratɔ yɛ to adi oi honey and never surprise o Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who said that will complain with sisini koko a epe aji wakade and no who jack a sepan and ne
me ko di brew eye mama ne mema eye koko ni sisi ya redro kese pa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eye me. Na Edusa ya wase se me bra bo ye. Sweetie, me be come mama adwa mo. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwajudi. What kaki ya Edusa pray. Obie timinumbi. I just attend for. Kona woman kwada no for. Any the onye mfie dumi. FDA age adwade nkratoyi atom. Hey, 26 April. Obronsam swap. Now be pa. Liberty Conference. April edition. O mine ya wedu watch. O nyame akoa. O tonsa free food for thought. Adisi nyina. Ene mu amu pe bibia say. April Liberty Conference. Ebe baso. Wase way eye God's agenda. Eno ni asema ye kasa ho. Ye yasem. Esther chapter 4 verse 14. Psalm 33 verse 11. Eno ni asema ye kasa ho. Ose way ye washing of feet. Part 2. Ye the communion wine. Ensure and a fair wow perfume. Je use no faka ho. Na fabra. Na satan. O nyame beties. Ne beye butu. Adam to phone in here. Minister set example. Minister Same Obimpoku. And a fair residence worshiper. Minister Kwame Jedu. Woman a bet so chum. Amenya abofo. Esane abeye juma. Shane so. 26 April. Anopano sia pepe. Kumasi Jubilee Park. Liberty Conference. April edition. Onyankropo Charity and Paul. Semire kuku a wosia na sia dwiri. Oye denchemira yantu na nimu drawa. Opam kotokoba jese debre. Obe kanya na ho. Ne nyame ma hede ahofadie ebe kofi. Oh glory. Hallelujah. Okay, yamahwefo ane atiefo nyina akwaba eba Sompa television so yakwa yanimo we Sompa Asem Mpe Nipa madika ka che wiasema nyina se ahana asisi samapo menteme ho ase ode beda Oforisuo Aboagye ene na pamfo a ne apene pomasi bire ne ade ama kama ni nyina nkamfo ano asomdua bu ano ene pese ye nom no wo asantemam ha abrantia bia frɛ no Kwame DC di asem beda ye edi asem no de ba ye na asem nyina ne se na ase be mama ne si edan si ne proto so se onfama ne yere a eye papa yi ebaba na enka enkusa obayi so na ne nananom enyina da ka emwa wo asetrem ede ebe na esie Kwame ndisi memo akwaba eja empom te say yankopon adawo ma me wedi obebo ne tofa enne na obi etie dwumadie no bie ne ne de ya mo ase de bekwa wieye se ne na obi tie dwumadie ni bia di asem na ade bedan se yemwa bo ne tofa no asinwuram yo wedi am da se mpese masama me de ba ne se me hu na wo mi echa ana odun ko che ne papa ana o papa so se se me ne ba ne betena de a oje asase bi wontime esi dan na ho de nyina apim nti waka che ne mani nyina se wa obenye sika no bra na ba ye bi ma no ndi se me obisam se me ye de adwuma mse o me mesini ana se me mesini de a se dan ne sie de asase wo ho de a ono ana mam kwa se metumi aye de a ende me kwankwaje hye ampa papa no so kan de kwadwunwunum na me ne ba no su no so ende se papa kasa de a ende me nkwana me kwaje hye dan no ampa me kwakwọ hye dan no me ana me ton chense me to nua me ye bibia bo ceiling me plaster wie na me ne oba no kwakwetinem anche bia na yale bebo oba no ye kwen na ano odene obubu ego be 4 years te me hwen be 2 years ni mu no ana me koto ma se aso se si yi ma ho de akọ ma se be ma no aye frɛ no aye openi atobla ana me de koto nanim se openi aso me de me fe na aso na wo be wayale wa woni tua de ekọ de ba ese ma ho de yakofum nti ye ma ye nyina kan sa se na fi ye mbo oba na yakopon ta yechi na oba na ngina masi ko bia na no se ono wa wo ne ba mimidi ne de sa ka ne de wa wo ne ba den wa wo ne ba mimidi ne no e ka ba de a ono de onfa ho timi amenkomeko ampa mesum de kwadan ne ma memu side oba na ma memu side o mo boa me papa anya sam ketwa na je se pania tobra ye wase be ma wan fi kra
onu mti e ba sanam so okay waka me de abeto anim na so wonti ase de a me so mefa me ho adwene ende oba ne maami na tiwe omo boa me ne nuanom de ya na me konta for de omo boa me papa intedu ba bi kura na se me konta no ko hu ba bi a omo si oyanko na omo de omo ni sika se mo sika dem so ende meko sika wo ha me man na wo me nya de enwu ana sika ntam na nipa enwu nipa wu so adaka ne bakakoto nti sika na ade ne fa hwe yalofo no abidam ne no kwa yere sa masese adana me de ne ba akwa yere sa na me nka nkyere no ah wo me de aba beto anim se boa me a wo so mo ame nti sam de oba no kwa yere sa ade ntina afi de wonim betwe wo manso ene no konkoda edan amisima ono amam kwa mekokosima oba no te se dan ne de watete mia ma metu afidan no ne ba no so yale na yale ne bo no okọ ma me side wo ne ma mebusie ma me poma efi wo no ne ba ne ntimi ama ho biim inte ko ba se sa de ya wotete me de se metu fidan no me de koto na wo me kyani se na wo mi edan ne se da ho mefirim no se ado no mefirim so enye bibia wo pana na o se wotete mtete atete ne doso ana me de masem koto alaji ene ne yire nim no mso ende kono kotena edan no mu me dan bi wase kono kotena mtu kotena anu achi kura na me hwe oba na achi kura no wo se me ma me mra me to nkama ma me bai adara me ma me bai na nsuo kura mpo no me ma me anum bi obi fie a papa bi ode asem koto nim se me ma me mra na woni ma me bai a masi ne me ma me tokwan na sata mo dan ho na na dem sata me me tuyi ne de na ye de be ma han sata ma me ba de me na biti dan no ti ho na na ma me da e ho na ma me da nti ho na ma se be ka che ma me se me ni be bi da na ma me se neja na wo from is otum ka se wonu me betkum banso ana se me bane ni baby da adenti e na otum ka se me mra na me ba me ba beda bonten masisi jai ande masi bae ni me yiri ni wo mu fie na asem si ye me ma me bedi bosome me masi be me atobla wankasa ma me ho da na ma me di firi akoye na je se wo ni me busuani mra wo na me ko wo ye die ni me ya fantini me fi agona so duro atokwa amena da bi me de kwame edu ayo but kwame ni sina na eja ye da from ya ba mi din o komase din kase a obi afram ya obi hume nti ba me gbo kwame edu ndi obi no obi hume na je se de mase ye no enti ase afri wadi mani te da na me frim na ye de dan ma han no mi a mi si dan bi e no ba be kechem se sa de a me konko boa no enti me cement na me toy na me de kwame down na me si da bi sika no me pesa be pesa enti sa de a me yi me die ni bi cement two bars na de akoda no masi pam te se obi amakobi ade wo se dan ne de o ma mi se ho da enne no ochena ende jame ye ya na ne van baka e dan na me mi dim skesi ye no mi si ma me yere na me ni tim na o yale ye no aye dan kura se ne wom dan ba ko bete dan no so te se ho enne porch kese ya ne wom ende nya nkwala dan masi kura di adanse ye abra mi si dan wi a wo se wonim ne si wa wo sika mi anga se sika mi ana me to cement mi ana me to mahwea mi ana me to ye kan se bitwa bro mi ana me ye bibia plaster ye bibia carpenter side na mi ana me fa ma pofo masi one city kura nim ye se dia na esi akire this was say dan do ma me ma ho dan no bi ye adan ya adan alwa sana so ana na o me cha be ka chem se kwame black kwame yenko na die nim na me ko dan no da mo de dan ma han no ho na gi hu sika ye de dan ma han de openia to bla na gi sika no na sika no otibi no de aka ma na omi ende no kwa de meka but hyehyaya e kusanka na omi ne nipa ne ye no openia to bla na ne ye ene na me de sika me to cement me de ko dan no a papa pam se me yakoko anase bia osena edan de o ma me fa bibia nko bi edan no so ma ye bibia wie ndi se me mafrim na se oba ne se me nko ye dan no bibi ma no a denti na wa wo nya osika odisi dan no wo pam firi ho ase papa ne bum kwase a na denti na na wo yire egwum ana no yire wum na watu ho na wo yire ko ye se ne ho ato no ade na ansa ama ne nkotena dan an se papa no tama na mlantan yete ase na yedu asam matu nanim no papa ne ka chem se o gene ba me ma me bae no wo so o gene ba o ma me wa ne ba ne ne ma wa ne o chena san ma se kamitum ka asam mitum twantro emfanto no so nti ene na chekwa na papa ne ka asa no me ka chem masi ene na wo me chan se me ne ntrebi wo pa kasa de me ne ntrebi nti eno achi na yale besa bo no ne na be honen na me koma me manisika nti me ka chem masi se mintumi hwe na wo mi sisi me ne nti obium but me kofie no na mintumi entena me dwe se me ne wo ma nti wo se me pa kwan bia me fa so a me hwa mo ba no ne na ade ato no tene nan no so na hwe me ana me hwe me frɛ masi ya masi se efi wo de onsi wonne na osi wo chena ne ban na betwa kora na wo fa ho hospital ko onsi woda
me ana me ko gina ne ye kwasen sa bibia se me dim se me ne oba nete e se de be poten pa ne ha woda ne ho e se dan ne de ham ne se me dim sika be si dan na woni me busuani wa ma me si dan no wosim ko fa busuani bra woni me busuani ma me akon se se hwan ana obesa wo ba me ko fa me busuani be ba ansan wa gina tuma san me ne oba na tena na afi kura de e dan na nkasa me dim sika si de on be se me si dan no se se akai no no ti dan no na leba sa so ye ko ka dan no asema wo se me nyima no frim e dan susu me susu wo na man kwa na me ko si dan no na wa wo si dan no wo ka me se me frim na wo de wo be tena dan no enti me pesa dan de na wo me din e na da so ne me ma no na wo me de dan ma han se bia abrante me dan ni me papa ni na kire se wo kura de wa yu hu afirim enti se no se wo yire de dan ma han a na just me fan se kwa bi so no e dan ne ye wo yire de a otimi de ma han sa se ye sa no pesa ye na papa ni ma se twi no fi dan no e dan no si o de nam so na si dan no enso me si no wan sir bi anim enti de papa no yan de menti ase kwase ebo na papa no bu me ma ba wala oba ma hwa no me be ye no wa de ana yale bebo no akwa ma se de me fa so no nyame no kura no menti ase entem na ba be dan okay dia ma se e de ye me no menti ase opani atobra so egu fi ha odofo na be yire ta wo yuasi wansan si ebe hu do obewe abrewo nkuruma kwame ndi se yire so fi ha na ase baba no so ye danseni e wa asemi ho ye asemo e asem kesi odofo 21st keneke frɛ wate 21st keneke se ya yade bi e frɛ no siatika na wonu kuto ne betumi aboa wo na wayi wa free sa mponchiri mama yade na free so otu ase yade bibre bia da 21st keneke se fa bedano na ye ka siatika no dia o ye expert papa eno dia obi antumi enye ho akynyini saa siatika na eso osisi afasire mu na akokuma kosu na ase entim yade eye yie pa orofo laboratory ni mfidi ahodo pi e wo 21st kenek massage no so eye adwuma 15 branches yo eno wo Ghana mem ha wo di tu yade ase kuma se wo ahwa adabraka wona Sompa FM Sompa TV no ena wa burusa kurumu ye ko ni kotu ya dia so bo aso behu no ho saa na nkran sunwane nkranza tachiman 21st kene ko sinye minie 0540311311 0540311311 3 ba center du papa odi abadwa so a ye di tu koko as e 3 eco capsules koko master orofo en kon toto aduro bia won kwanchen en koma koko no ensoro na aduro betumi atu ase pa e 3 eco capsules koko master orofo uyam na atim no nyina e koko no poma oto entumi ente untumi transe uja nan moja firimu ba e koko yade bone pa sa yade we na kwasi bro ni friend natural pass no e di ni panya papa sa koko no enu tini maka kire Ghana ni bia so kana koma nto no yam na adu papa ewo ho adu papa na de hen 3 eco capsules koko master ente sa duro bia mani sanu a udi enom so di 2 koko asia ene da no untumi nko ba bia wanhwe yie wato dem kura bitumi egu hu animu ase akoda ne se dada ne ebegu animu ase pa 3 eco capsules koko master and American from diamond ye ko kolina ke ba dani heba misty heba apridank ye benya bi ato ade atu koko na se 0546107107 0546107107 or for Liberty Conference na du obiemu food for thought no man ye ne ye dubu ache and we yebre mo de jampe dia che no or for Liberty Conference no o man for do no akobi no e dia dance papa nya asem keto akura edition we aduru ho 26 memene da ye di animu ya anopa no nsia orofo Jubilee Park na saa dwumadie no ekoso nyame beye nyame na ne maso ayenma eno te yan kontem sede beye a enwosra ene ho kokure besi foma ede ayaresa ene yedie eba no woso watumi akwakokoto so Jubilee Park sede meka che no wona obato nyom ede agigi krupo twedi apon ba se yadom tata sete champon Minister Same Obimpoku ene Kwame Jedu orofo kontamu nwanya baby papa ediatram was a come and be blessed, oh glory hallelujah eyekitima infections no kwa de enko kitima ho orofo stomach ulcer na asthma na stroke na pressure no ekosoro na eba for mo hwe bekun orofo sexual weakness no fibroid no akodantimi ento ye prostate no how eyekitima ya de bibre biada ye fa nkodan kitima efrise papa wi wo wadanse di wo mho a chese ka abaduru a obi pa
Orofo yanko abu akwawu Methodist asore na chiri hope wone twembu akodua secondary school no na edi enhwani mu ekitima heba center na make for nam dia ma 0246914717 0246914717 ekitima Tabita was a clinic. Tabita was a clinic. Prostate nana, infections nana, diabetes nana. Ooh, Tabita 2 years dia say e wo Kumasi mountain so any baby biada ne branch bia wo Tabita clinic. Na Tabita se men kan say he wo dwi nipa hu. Eno ti home service no ye adwuma odi hye bi yade wo fie. Obetumi ababa behwe no kama pa kwanya befa so obedidi nyina Tabita kyerɛw abibiduro eno de tu yade na se o free prostate scan no so ekoso wukoda ye wode bia wo se men kan kyerɛw se wo bema prostate no ya ye kese odofo wanhwe ye ebehaw badwonso agushu so emmoa bema de eso otimi didi soro didi form eso ka ho prostate no ba emmoa kura eno ti se ye ko free prostate scan no wukoda ne ye wada odofo aduru ne de bema no eso timi ete Bita ne se men kancho sa yade ben yade bibre bia da yemfa nkoda no ahodwo da bansi di junction ho eno wo akra sunwa ne takwakurade ubehu Tabita clinic anopa no nso kosi ne no nanso wapon adwoda ekosi fiada 0260196219 0260196219 na yenko Tabita ho na yekotu yade ase kama or for Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital. Wamo enadi adu papa baby abedwa so a eboa mema ye nye anwemene omuchiri wom orofo eye donate eba mesha ebema osisi mu ayire pan na adie bia ma mema yo ekofom bia no orofo donate eba mesha na mekanfo na media ma he na benya bia to sunwa no benya bia to sa na ko kanshi drugging na nkran benya bia to na Kumasi hade baby etu nuro die donate enye na ewo hokra yekope bintoi na mema yemfa emiemia ye nchire wom 0246727677 0246727677 ana 0249208252 0249208252 yenko na yenkope doneke ba mesani bi bobobi twitwa bi na entumi emu kama wopani atobra wo fie ha kwa me ndisi abono charge kwa me so ono na disi kan si da no nembom asase no eye na asedia kwa me ndisi se papa ye bonu kwase adenti osida na ma na yire ne ma ebe wi ase de na ese opani atobra e wo fie ha panipa memo akwaba ya eja wodon se mi aso green aso opani wase kwa me disi se wase no eja ekwemi so maka se mase nso nye mase no wasu wabunu kwasia said wo kan yote meti ni nyina anu ye ne sen anu ye wede me kwa wari nti me bono tofa kakra bi me ba na ti ho no ye friend ne sen ye friend na umi acha me na to me maame na meti abusu afiem ana me be me friend say me pese me bo container na me chi pop me ko top popcorn me fidia mu chi popcorn me nyam de ma no na je say me pese obe ha no bebibi no o chi chiere je say profo baba beto umu ya wa ho na ebetuo no ni etu je say o mu de kwa chima ana me bo mama ne say pa popcorn de ka me mpe na me say eh me de chewo no say papa fraud na me say na ni ma ho de to kansa no a na me de kwa adwum so ma wonsia ana me so aka sa mate me ba ya no kre no ko kire me fraud no ko na abogu so me say he wudi ho agura ibekum atwene na plot ni hwan dia plot no na ye obi na dia anwea kogu so for the meantime enti ma mpe wo no ana obi ko kire bibie e wasase kro no aso no twitwa plot no na je se efie bia ni ho na kire se kwa bi so kra oban na ma wani ko dansi ho me bai na ma me ni ko dansi na ka me bon gwe se popcorn na ka wo chia na nkofo ase bi wo mu ni adwuma no na nkomu betu bi koton okay ana wo se na ho odin nti to ka plot no na me ye se abusua fie mi wu a ye mfa ma memba ofase for the dia enti waka sa dia me bomodi ni mage plot no enti me ge plot no mi wo fie kwasi ada mbesi 4 rooms na me twa foundation se me bade dia ayi ntobo ase enti wo mama me pressure na 4 rooms no dia ne se abusua fie se me dan man so dia kakrakra me sie nkura no wotimi ni me yere wo mu ye ye be ye bi ye
na me gofia na me bai afidi a yetie ni mu a ye kasa yi se me bai wan kan kura pa wo mpanimfo amugina ni mu ya enyanuru ho yenko eti me bai dia ayeye abrante be kire me kosiara obai si apos papa me si ye osmi pese me ward papa mi kunu ni se o kan sa na ye se odi ni obibi ya dada me hu abrante ya abrante ya ni ti a hia ase ni o ti ase abrante nyame fo krantie ye odi ma bahada me hu no asma me kan free manu an se engwa abrante no wonya papa adai hu die aja o se kan empanimfo no ye sedi ni po me de ne kware si a me tu se me sedi ni pa nti bi iman se engwa no no wonye me kan sample am o ka se papa enanko a hu me no na menye me se nti me ba mengwa no o ma me na to no ma me na tifie na mtum de metima busu afiem nti a chere se me ye awie do site de ni se metimi ko da man ye nti me kan sa no me ka taxi me free me ko da bre me nya adwuma bia da kan taxi ho na me free kwa so ba na me ko hwe no woni fie ho a me ko ma me kro ya woti we wasi weni ho okay nti bi busa no a kwa na yen no o ma me na ti ho no your friend say your friend Monica nanka se meyiri no meyiri se wonya meyiri ntino me kanza woni na jai da woni na wo say me no mi no baba ko be ma ba ko okay be ma no won kran ti we ma wonsia ono to so mi na nyenyenyen na se kire say se on be so o kan se no kra kire di be kra meyiri no be ba na tua kontena no on be so o kan kire me enti o ma me ti ase aya do me pia bonte oni obi ti ena mi wura mu ana me bai akotena do prapra obi a me metumi abo abusuafie mu madamu ne metumi abo sesen nan na me man kotena ho na otwa kotena do prapra eda kra ba kwa me yakwa adu boy enti dam koto no no bi busan se okuri wo wai was papa woni ho me se enadamu ha ono to mo de mu wiam fa fide man nkasa se wo dedemu ha ma de chiwa ne nyame eja ya ko ifika krakabi o se boga bidia ena da no ho ne ma nyina guda no mu epunu etimo se no curtains in the asiwo safwa nam epunu ntima no na ayame yese ende pani papa ye bana ye si yen kan kronkoto ponkwan ye betwa e dia pro obi ade no enti me ba no obo hu wa na ho ade chi anyeme wo fie ho nyina da ya sisa meseka uda hona anro besi betu fie wa ka wa be hu ani so ade e firi ho no wasuro no ode o maame ne da o maame so mini jaye no se woni ku ndi no da o maame nchen se na me ba ya o lady de dia yi de ono se ka jawo no so ni dia na ke wo mu nyina awade wo mu dia ka dwuma ke se na edukra no ka ni kan akra nya abrewa eti se na me bai no wakọ kire abrantie be proto amagia ya mi hu ne da no de mbete fie no ne me twafa na ji se ne die metumbo ase ne masi enti o me pam me na me wia me baba ya no betra me nchei ore na wo mienu na wo didi a no man bia di me so mi didi a no man bia di me so mama bia di se me yire kura no aduane kura na se ye ni akwara ya enti me yire modini ye ne tina se wo ada je ne se wo wi aduane kura wo timi kama me na me mo table na tonton tosi ni je ne bode ne niema na ji wa home pani te se as no dan no ho asem no yenko sa dan no asem me dan no ho asem no abranti ye wie dani nam disafo e hye me bansem se sense ye me bade anti disafo e hye me bansem asa ja asema me kan mi twan kontompo wo mkura e dan no me be ene masi atimo no na masi akofa wo ba foforo abeka me ba we ho na wone ne da na me ba ntumi na me bɔ me pon akasa papa be hwɛ ade a wasi aye wone ne da ma ade achi asana me ba ehunu se wafa oba foforo no da mfimfi se bia na ne nua ba david na me busa oba na se ofiri hene wo se ofra manfrom so fia manfrom ye na edienti na obetumi be dada mu ho wo se papa ka kye ne se na sorry ba nduswan mu ye na sorry ba nti wa sorry ba na wo da wasi fia wa sorry ba oba wo na ne beda nti be frɛ dipa ya so wo de yankroma ye frɛ na o ma wo ne yi nyina ade chi e hwa me fa press ni ba ko so no so kan wo ti fia o abi okay pani atobra right udino no bidino no yenko na yene togbe ahaban keke aziblibo sunkalu kagoka
from Benin Dahome yani Togo Ahaban Keke twetwe nkomo simadu so emra se na yemetwa yenkomo twetwe ne so opani atobra na nano egusu a ensem a na ase abon kwadu oyi ano no eya asem ewo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so eya asem o ewiase mu agapade enimu nipa yeba ya mfahwe ama ne yekoso opani pa memo akwaba Oforisuo be ma mejoso bibia boko de bibia boko Togo Ahaban Keke aso ye tese aso boko na so so ani Togo Ahaban Keke empanifo a omudi djuma se omudi nchaka se free aso ye de mo bibia omomutie ni omohwe ye Oforisuo na ye ba ye tinsem e ko necessary asumdi ni wiase na nka se be na nyankopɔ kra no e kan se bi se bronsam kra ofere na se eno kra de katacho be me ne kan ye bronsam frɛ na se so dot is ahwe ohwe me na mso ma hwe obi ene de akosin atesensen wie mu no sunsun ni pedi esie e wo wiase especially Ghana ha de wo ha ne wo to ha na se wo se wo becha faako na wa wankasa bo bra wan hwe ya wo de nim guase ene beko wu enu nti na Togo Ahaban Keke atu ni ho si wo se nipa biara wo aho kyerem se wo da sunsun ne wo beda wo wankasa wo se wo hwe spirit e ha wo no dume bi Oforisuo wankasa se bibi ha wa wo hu sai nyankopɔ de dum nipa na nipa bebre de ayira ya omo hwe wo ho tim se wankasa hwe wabusuam hwe fia ofrim eno ma yekoso ade anya bufu kura na de afaso na de apamon ade anya bufu kura na ade ya de kura na obi ababaje ni nyina no esunsun masem Togo Ahaban Keke se wa de obi pese wo gifru nsem a bo modern bra na so ye na wo ba nhihye wo no obehye enye hu enya ade be ye hu na sem bia eni to obi a wutie me bia wo hwe me bia no Togo Ahaban Keke aso ye de number ntu dwa bomode ane fa na papa no odi dwuma maka cho se sa this week isi mu efi be 3 weeks ni Togo Ahaban Keke unya daje baako because ya branches no ya doso enu nti no obi etwe no kwa no ba sisi ame no ka se de ukokumase kodua mu ane branch no ohono ma odi dwuma na awo bi ba ne chefiti enura omunkoi nkene na nka yese ono ane betrase na suntifu ni wa apedwafo ho de meka no na ka hyema no eti obi biara wutie mi a wo hwe me bia no efiri kyene ko mpo so wo ka akra na dwibere kwa no fre Togo na opese oba no because ye wade bu e pamo a wo den na enu nti na Togo se wo ho wo sei on the nasema waka wo so one side da wo sei nyankopon fre ni doctor free ho no mo a because ya rebu onipa redi mu a doctor na mum sunsun nsem de Togo Ahaban Keke se wo de san ho a wakwa kopra bomodin fa kwa na so ye wo ton wa ye nto wo ye bema odwedi ewudie na mpa okuta sika kama busasa ye de na usika so te wo ye oba odidwa ye de na nkwa usika ehye wo ye oba odidwa wo kokwa so obi ade watimi de awuram de na nkwa de yaje onoma wiase na ho sa akwa abusua bi wa wo peja no na omo twen san eno nti na Togo se bra na so ye obi bo bisa Togo na so ye kra na e wo kwatenti ana se wanyi de ntia de bia de tudwa de bia se be ye betra fidie so no de bia nipa foforo ba wiase nipa foforo so e ba fidie so ti de bia no ye de na location be bi woti bia na ye de tudwa e ma obi ankwa yira because e hu hia pa me so wa wutie mi a wo hwe me bomode ne fa Togo Ahaban Keke the number no ana se ti be bia Togo Ahaban Keke wo Togo Ahaban Keke wo afidiase kwantempo no so maka cho se obi a wokumase ade oni be kwan yefa so kwa afidiase ye ma me anita hotel ne kwan na da ho e wona chi no ba tukuro bi efro wa chan krom wo fra chan krom na kwa asotwe wo fra asotwe a na wokọ bomfa ne omo ahodo bebre enti na ye kire kwan no se de be ya ontimi nko yira because ye wasante achim bomfa bi ho wanhwe na obi se wo yira kosi ho be papa cho anya ho bomodin ne fa afidiase kwantempo no so uduru ho a maka cho se obetra kuro mienu nkuro no kura bemben ho obi onim wo de onim de mekan kuro ni bemben wo fra kyan kuro kwa asotwe to bomfa ujiga kura obetima fafo makwanya kwa bia wo su besi hospital junction ka wotim no ana wa wisu ka obi onam kwa bia busan se wo ba asotwe ha ya asotwe hospital junction na wai tini ye de number 2 dwa no omodin free Togo Ahaban Keke number no fra obema na nkora ba befa wo ensuro nko akoka osuma se ko foso ba bi wa be ko no wo be kan wa se ma ne dadwa ana se da TikTok ipa suma si kwa ha Togo Ahaban Keke se wo wankasa wo ba ko bo wa se mo da wure se wankasa nkasa no no de wa se ma de ba ni hia no a wo be gina so na wa ye ohuna mo adwuma kwa kuna wa mo a omo wa chirichiri ba omo benya ba bia daka woni problem Togo Ahaban Keke kase kwateka so obema ntoma
ya no atie ne din papa no abɔ ne bra nye sɛ baabi a wobɛkɔ antontom bɛwew nya the first kura na wontimi enye no no agye baabi ketwa bi na oba oni atua hotel sika e de ma sɛ nipa nti na nipa ho na wakɔ akɔda na osomato na de akya wahwɛ na baabi a obi o chinchini pencha wokɔ nkranya o waje kutuku nza nkran de brono no ɛsoso brono no bi wa ehu aje kutuku ho na otogu aba keke na so ye ba ko kuma so ya de ahane headquarters enu nti upetogu aba keka de ye sunsun mu asem mentra won kasa wo ya ye ho Thomas chinyigifo se bibi ni wiase ene wan kasa wo tie me na wo hwem wo stadium wo se nipa bi wo hu na yise ne wote wakɔ hospital kwa doctor na gina wasa muni pe ma twa dura sese nketimi edan e ma ne ho to no ma ye ni nyina so enko e me se wo te sa entra wo kwa e sunsun ma de ebekun tuanamon makase abo e friend kwankwan lobi ni patuo wo kwa broche e obi pete one ne te dem ba ye ni ha abaifo de sa mo na fonsi tu wo fie na so te patuo sun pe yesi echi na wu dwane because of abusua bi a wu ye betum no man koso no man fa obi out fie ni mabese nice num omu nyina nya wade esesa ko obi so timi ko obenya wade ni binanso na nsa pended na ba ofo so mle ni ntinya fa number ni ntudwane ye 0244 0244 48 47 0244 and 0244 50 0244 50 and 0244 we tobe habake kenema so for so numbers ne doso into the 20 man fa kra no oba kwa na omienu de ehso otimi fa ofo so onse bibi ba wiase yesi HIV afi ko du ba bi a me no mienu tepen se HIV ko etimi toma short as yetimi toma ene yade abayesi bibi the pressure anya onko na pressure wo so obi timi nya pressure ne ya wawu short as yesi ko soro itiye ne ya obi nso anya so many years what transe de aba kokora de aba brewa onwui so hu se wona ma ye de asikyira ba wona mu enu ti abayfo na hu ti ya na de akose pressure ma men ka sem jo say pressure ene sa no ma na edumre bi a ye de ano beka but nipa mfa na ne hu ewu bi betumahie ne ye de session akwa ketekete abrant ye kama na de na wuo wo pa kosunsun wiasa na tuana monfa ho ubo de wom e wo wiase nti entrawo enka say akonba ansa na wakototu dika totuotu na fa boba hyem na fa to nchen ansa na akon na ba enu nti de ye hu ni de ye tini de ye hu wiase nya no enna hokwa enye so yize obi ya adwuma no aboka obi susu kutakakra bo de adwuma apagya ni nyina no won kan che obebi okoye tuanamo kotogu aba keke e wo bomfa asante achem dabi afiase kwantemo so bomfa besi wuduru ho no ma o se hospital junction bomode nkwani mu gina wa etiafa number ntudwa wa TV ni de number na gusu na emo wa wutie radio de tie number no last na ye ni mu ni togba haba keke official number pad wo frɛ na betanya no eye 0244 48 47 we need togba haba keke wo sese wo ba bi na se wontime manso abomode se wo abruche ni atade number no afa no ne WhatsApp ni nyina so your WhatsApp number fansa bonkumi twa na fato so fa WhatsApp no na fa number anase wankasa wudin wo maame di wo papa din se togwe me ye frame sei ade se ne ha me na mensani wo de won hwe akura na mane na so bewe ne nya botre ne dua achia no ye mfa da kropentre no enkaka ne nya botre ne fa gide tachire togo si otisi achia nyame adoma adwoada wo be sen hu ya okay yani togbe ahaban keke azigbilbo sonkalu kagoka from Benin dahome yene no na etwetwe nkomo kama no ye bawiase ya mano ye bawiase ya mfa hwea ma na ye kososo no obata bia botaye ne se ko bepa ne bas pomasi bre na daachi bi wanye mobo enu ti asante ngoma na beka kire wo se asante ngoma na beka kire wo se obata bia ye na adwene so obehwe ne ba ama ne se afifi na daachi anko ama bi no wahwe ne maame ne papa ama ne se atutu ede be ni hu obani atobra enti ewo se edan no ankasa akwame NDCC ye no
your baba no any nana no dear and I say still up as what you feel on them. Me mammy or me. What you say, me mammy the contract reading and messy me die. And a massive man, come on, but you can make it me trust with the make worry. Make sure some mum, car, papa cried the other dear Mao bar, Sabi, can you what in son? Let's see the amount, wouldn't it be a massy and I'm did down among so Jana, who are a dano a obapening, ewo, and Tim Colano, what do you sham Colano? Ya, a dano, me what damn pon nana sensia. And to say, see, I know, oh, come, we are some men, to say, Sadano. Me man can't tell me, get down a free me bear what that. Nanya, Jody 2 for your say. What if I'm your Lubania dying? Me buy a dear me buy a guy in film. When you film, you come on to you want him film, Maja. Mebrenunti. Asmoke na nyano kwa dabi. Eti se si ano. Edan no o twon ho afiri ho ama oba na control edan no ana. Won control that yes afa na won dey ma ha ma. Anyano kwa. Se ho na wo da anim. Se wo dey ma grant na advance na wu na wa ye dey man kitikiti bi e na opeso kika kado bom na e ka ba ye se bre 2 months se wate no kwa. Pani baby a wo di asem na kwa kodu asem ya wie ne ka. Sanse akokɔ ne se kan timi monku. Dabi. Ti se me ma oba no betena se a. Enchi na wato no nkwa ne mo no anhwe yi a wo di nsu beguma manasa akwa akosai. Enu nti no usi so pepo. No aka nche wi asema nyina se edan no oba no odi ache no wa hira so ama no. Ye de ade me ba ye saaje. Eja, me di ache wo chempese ka wo betra me nche kwa na odi dwa. Na ba mai Oni me wa mba ya cho me se fa kra no ko di nansa ne fa no bra wa se wa fa no di krom wa fa no koda se je mti we ye nim ni krom o na ne o ye saman ya na wa ye saman wa boko wa eja ne me be twa me ye saman na oba ya le ya ma kwa me wo firi vanti krom me fa agro se duro agro na me ye saman oba ya le ya ma dakwo de ne beko me say what no point na kwa be pre na o me ye no ho ade pani dia me dia me sra free won sa asem ya wie ka dia me sra won say wo pani wani afi eja sabia ku sabia nyado kwa bi so no kadai kura na asiye se dia o ka so de ne to maami na chese wakoma mu na me dia na je say ka twon ho free da ma twem ho kura didi otwe no edan no otwe no wadi na ja wadi o wo hu se da na wu won se sia no wa ba ware no se me twem ho mfra sa se no so na edane yam se sebia so yansi ya nye proto a yisi dan wo be se yi mu mfiri de no wa jana wade o se woni ya wa na wade wa na ogu ba wale o wa na ogu ba wale masa wo si asem ne keka wa na ogu ba wale o ba wale wo so ma me wale no wo be hume na me hu abusu asema na wo kan na wade no kono mo a me ni ya asem bia enti pani ne prensa so no wo ka ma wiase ma nyina me ka ma wiase ma nyina te se da no aha ye nyina enyense se me kasa ya media na advance aso na me gizi kana gumboto mu a wo siri nyakopon no pe bia no wo fa nya me ma cheda na ma me ba papa na kana kure me nu nya se bia na aja ma man ka se mi ni aso si me kwa ware e kwa wo ya me adrate de me ba anya ne kwa no ajei ye da ye koso ya ne pitiri asem no wa wie ka me kwa ware ye ko computer so adwadie emrase be yi wa shintire anya 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica efiki aba ko se se di nu frani abaya no a mani di mu ebi ni paso eya di paso esa do bi abo mo baji binwe paso abo mo baji binwe rana paso paso insieti fifue maminti anafufue one more we one papi paso paso
no minyansem wonton manipa wonya mfiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkratoyi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490. Oba dem ha ayireta pa. Siatica no nefa wonasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fe ne siatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem woje ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa e kra so kwa abrochi. Kwaku afeina mebeko menkrata krani. Hey ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh Express Group adarmenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK and Germany say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Etiefo de muhunu TV no so no. Se obadai mu a enya asem. Ayire ta. Panipa sesia no. Eda no watwe ho afiri ho ade ama aba no.
anya oba no kwa na se be abanoma so wo hwe ni ya da chi betume hwe oye ati da na ho asem bia nim tim sese ye oba fie no de kanya be bo ho kanya se ye nyega sese e ka 20 million na ye de yi ka wakoje mita na bo ho no enridi no anse so sa makancha me ba woti we mabo wo me awanye connect aja 20 million tete fin me wura mu ya give 20 million mita maji mi sit down we no mi sit down we no ana mkoko ji mita ana mde bebo ho adanya na usi ye etime prema sa je down kantam so dabi oba ya mi le popo ni mi ya mo sam ma hwe oba mi an me sit down na wi ma ji mita mi da bebo ho eda iriga ya ka iriga ho ti ase iriga se hu ni mita na o tena ti ni fem na me ba mi am di mi sit down de me ba ho ana wo pa me na wo me ma kwa na da akanta dan asema na okan sa no $7 dabi anyama ana mse da okan na ya no kre sa hu me na wo say ai me ma ho wa me ba no e bi sit da wo me life wo ba wa ko Oforisuo wo ba wa wo ba ko na me me ngoda wo me kan ne ma na wo fo ka say onko ko ba ne it's okay na no kre wo ba no na o de jare ne ma no bi do nyame ya ja me test bu be 3000 efifie wona dia me puma fie no na yale ni akora no so me sit down na yale ba akora no so wo bugu ya me test me bucket tin yana wo ye mo test o ka say me yana na o je me pa o di fie me ba akora no kan mo ma hu pipa no na mo di pipa ni sie e che me ka che doctor no say sa tax na ye no me menti ase what you say wona o ya ba no obana kwa wale ba ko wodi bo nani sa ma bo ni tu bo ni tware me no ban trekwa me hu bo ni da sa na odi yame sa okay aja ajobreo mesrew kwa me adi simiano odi asem na ba be dan ye ba bi asem na kwa koduru no papa wo se dan wagin enti se papa na je dan ni mu dia na se nipa wotim no na advance na wu a ye ba hwe nipa wode dan be ma hai ne hu so agemu a eye tie edano de ekwa bi so no wasidi ama na yire tie okay pana member sentrase na asem no nyina awie kan pani dabe enkwansa na yenwie ye na mesrew se eduru baabi a wo pani wani afi enu ti ukasa na waje bi kakra mesrew the nation's anchor ya already nshiro ni pe bia na onye bia kose ya kogumane trans ye bia na nko betu won di no nso ntie bi on na etu ne fo metie bia nsa na okọ nyame nshiro ni pe bia na onye obi akase oluma mbacho wa wi office am record yo kase ye besre se mo ma hanye di ya etomre bi na ehia ho se nyame na pesi ehia na ye nyina ya fa ba bi afi na ya bobra de akoye ni the first question me busa na ati ase se enu NDC oni ababa na tena edi mfie sei oni na wo mamu sei na afie de edi ngomo ne ko edan be nkura na osisi papa e brought so a 2 bedroom ana ye baako o se one room ne musu na ya busa se papa mpacho ye musa ya ho se one room no ene ye nya ye han bi no se sebe na ye papa na asi dada no ka se han a up to mfia ni akoda ya tena wa anka what is aka na ko on tia se za so han dan a anka otua katams ni odi asi plot ne so na ya asase bi na onya na ade dan asi so na amo atena mu ache ena papa ni timu Asem Mpa ne no so ne me wo me ba na wo mandi o mo nsa amfa ndu onsusu nya sa kukuku se ena masifie ya asase ni frifie na se ana se ko han dan okumase abonten so 5 years pe ne hwe ka wo bebo ne hwe wanwuru ma wa hyehye ne hunu se ba bi esi na amo aye save na nka diska no ko han ya nka sa me wa hyehye eska na wie ese peska fofra ko han dan bi anka wunya etom na bi no bi ya de ma nya ye fe kakra papa ya di ngomo kakra ode waso ko akire tie ni kakra eye mu nyina mu yie yo entro betima framini wo ba ahwe kakra bi a eye ne ba yie yo ene wo yie yo ena na mo na tu aduru ba bia aduru no anka ma ne sa asantemen be ma bei na wo kofa ne ba
na wono nka njo se monko han mo dan na asa mo asa se topono foundation hye dan ba kusi na mo matinam na se na asem abampo na so nware akora bi na woko na o ka jo so de no ama akora ne nana enti wo de memma ho ogiriwa ga mpo ba bi mfa da so no koche man se me amisi me dan usi udan se mesre na fe no obobra ti niam bi o mani da homra why mistake kese se wase kura asa so gosi dan si e enya wo de abiem Uto prod kura boy yiri din de to a enya wo de abiem na kambese wase prod so ne mra o sa de anya wani so waso ware me bana ne mosese wo masase so na montena so unware akura ne besi ne enti sese ne de eda na woman ye wo de ye wakono se wo dan si baabi enti e basira no o mena nimra na wo so no wa na mo bi tu ko na nima ontu nko no onya we na we ne agya ma nko a enso no mane mbo nkura mienu enso mbo ese nya papa na ma usi sa ada ni siso ene ese han da ma sa nkura na kuma se fie na gago ada unim kan kada wanim sa ka we nyina ada ni ada ni nti sabi yakoba sa ama wanya sa asumdie na ye nkura na setrema de obi ntimi mayire wanka me no nya asumdie mfa ma na yanko yanim na mesre ba pa nso so abrabo sa wo bo sabi tafrache wa wo ba unya wo ba wi a ese wo ba sere so a ena wo so etomle bi no wadi nkomaduru ba bi na say maka ona nim ne ohun na brantie yi mu nje ozo yi wani ma no ho na ato wa brabo so na ma be ye bi wa me ye ni nyina odi odi na ba wi ase awie se de se so hwe ni bia wa hwe na wie efiri ogu ahia ne dofo na osi aso di nti ontie wo kasa sabi wu aja ni musa obiem wa ye ne a wo betimi na asumdi aba na mkomanim dansa tena bia so obo so koma aba no da bia wa wo kusu nya nim guase dia na wo tena ba bi na bi onye ono kwa na ye oba afi watu aso na akọ baabi da papa ya wa ye nti ase ne se me metena me fie na obi obebu me bakwase ano anza me ka so wo fie wa ha eno no won paati nya da no wo paati ayere go megina mpaja ne se ne ba na amfa mai oni problem ba ba ma na mra na wa ni so na ja ne ya obi se me mpene ni ma ye wo fie o eno na ti papa yi mu na ye bibi nso na ko hini bibi na di we nyina aba even koma akoso wa ha ekura nya de o wasi wa jimi sade wo wiase muni ni nyanto entokwa ni ko na mo ko a kasa ekura nya de se we kwesi wo fi a me ko bedo se di me ba ma wo ba de na ma wa wo ne da di mu de me ba na mbe pa usum kura na anim ko duru mpanifo ne ye ka asema sa akoma we ye ne ase ko gaza we di mesra kwa me ndizi o me na nimra na ho so nyame aboa wo wanya ba wo fie ho wa bo sesen baako we kwa de nsa anya wo prot na se agya no so wa jimbo a ontimi meka njo se ko han da ma wo mabiem wa ma ne dan on fa han ka kura se uti kwan bi so no atena wo ba bi obi wale ne yiri ja ye jim kura dan ka o musku ye de nyina hawo nyame adom papa na mo asiasi ba bi ko anya wa wo prot de a ene en me de ma me ma wo ntram so mo de be ma han o so mo be de mfa ho biem wo di ansa bi o mo fees de ba bebu sa no mo job money a eno na ye wadwuma biem e dan no asem nye wasem se ne be ya be tra so mfa ma han ni na ko me de one ne ba no mo nya ba bi o mbeda ene se fie ho obi ntim meda o ga biem de ba sere o mo nkotena se ye no mo toto ade no ma asum de mra ne yankonko yanim na ma sere agya so se enugwase o ntwa so esi ba bia sabi wo ye be me ya no o ka se one me maami ye jai oni ni jai sabi nya ne maami ne so pe no na o pese nko no be bo bra akwa agire bibi na nko ya ma nti ne bia one na jai ndi sa na betuma si wo ba bia ndi tomre bia ya nto ne agu aka ngu ya china fe ye ndim to abra bo so nko ya nim ya okay yanko dank natural healthcare complex dank se china da wo ye adwuma na yade be na o de ko dank ho a ontumi ensama ho enam san yade de dank etene tepa na arthritis ni stomach ulcer no kra de hepatitis stroke no kra de dank ni hunuru de wo pa emfidie yenko dank opachi number 2 oni city life abdi complex no ene bo ho pa yenko ni kutu ya de ase wo dank natural health care complex 0244017556 ahutofie no dank natural health care complex apostle dr amegashi no oba Ghana ha no enya asem keto akora ono ene kura habanduro na ne habanduro tebia no odwene ho a wonte ase ehe na amegashi wokote tininduro no kwa ebrentuo mu paa wu
na papa yi ono ankasa no nyoma afa na niso no sanse habaduro na nyankopon ebo no so mama ye na adwo so bekwa akoye adwuma foforo no debi brabesa nipa yade na wo sasunsumu yade wie no de habaduro no account na ye kama yade bibre biada yemfa enko apostle Dr. Amegashi wo na kuma se makru old police station house nchemi hope eno wo okon kan ya be hunu takurade so obe hunu ewo ho 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Amegashi orofo grow fine imojaduru na grow fine no wadu mu ato duru baabi ato na omia wonan so na eho etom orofo duru baabi a wuntumi kura enna moja no so ate grow fine na wo ba ne fitikom aye dene no funya konfitira na timu se wo twa adwo grow fine de emaye grow fine na grow fine no herbal tonic yo na ye de koko ya ene grow fine no aduane nura ewom no enya asem keto akura wodofo ye kope grow fine bi eno wate na onum a utimi atibidi na bo wede ma kama akodanom pani enso enom yekọ Mr. Heba apidank yebenya bi ato ewo kejetia emurum yemfre wo mo ahoma wi so 0244596532 0244596532 grow fine was it makes you grow fine ubenyini kama pa na free medical screening no ekoso life care clinic na se menkancho third May na ACNT se unyanko ho a manan emoto orofo ya de bibre biada yenko nyenko hwehwem ne padu papa enom ama me ne wansa yade enipa benya so na yade kuro ya eno ti said the free screening no esi ekoso no orofo emane mpa utiri so eno ti yenko life care clinic na free screening odi ahyehye so no yenko fa ye yade enko yenko kopa TV papa ne fa hwe Asem Mpe Nipa any programs ahodo a ewo Sompa TV no so na Samsung TV any LG any Philips TV no eno na Osborge Enterprise wa kofa de free UK abrochi mema ba no say American fridge o sa de aba no orofo enya asem keto akura say TV papa ana say fridge papa de Osborge Enterprise and American fo na mede ama abu akwawu wone twrebu akodua JHS no na edi hwanimu ena se wokọ Ashetown afam hopa dia Dr. Mensa ho no tasi rank ho obehu Osborge Enterprise orofo yenkoto TV papa ne pe friji papa 0277 788 845 0277 788 845 ana 0244 363 683 ana 0244 202 6375 Osborge Enterprise TV papa friji papa ena yeko akwa to Lawson beverages menkan cho say was Durema Betes na badwa so sa eno de ginger liquor ne so abadwa so odofo na Lawson say aponto ne abadinto ni nyina no unya dure no ene ginger liquor no bia ebetumi abo apa eno enanum a enam we sam minim jo na akogum kama na ye na dwuma otimi tibidi pa babo wede ma na odofo untumi emfa gere ya hono koyo maame ayo Durema Betes enen ginger liquor ena mekanfo na media ma o si Durema Betes o si twabi na gina wo nan so na ahoden enso emre modofo upebi ato na waton ateso mfa so a 0242133577 0242133577 Durema Betes any ginger liquor or for win big with mega cash lucky boss and no other make come for na media amount a kwa who do was so a faso edi pesico and no na make sure wa kwan say a win big with mega cash lucky boss or for a quantity or says a dash star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash or for a bema prompt messages no fele fashion ukura 50 pesos enko a ubetumi di enye sika pa o se mega cash lucky boss win big live large na nyoma enko so or for ye kwa kope bia bi ne ya nomu ye kan bia nye bia ni bia e bia Ghana fo age atum bia ehhehye Ghana fo emrante no moma bawa or for send nam fofo abodem e club bia ye kokwa club bia kodi him ewo ho nya asem keto akra or for se ye kan bia e club
club na make kan fonam dia ma wo aponto onya badintuo ni nyina no eye club bia na momu ni fie du wotwe fo asem koso oba pemfo so saa fo asem enkoso bia eno ane club omna samwa for sure me kaka krabi na se edro baji watrema se papa ne NDC so mbete de yeka no mo de respect na na dwubre ma baye ni mo ne se yeka se so mo pe so mo to mo ase a ebebo mo ankasa yekan megidi ese obi ababia obi akra na dofo se muntie mi odi ekosie nta asembu okra ye mu ana se yenkan okra se yekan wie pe na e2 powder omo mutie ntie ni ye pa na asemu we ni yakan bia ka benti ni de we sikan asemfa me kaka meti makanse se obey won ne badada meboa so di kan we ansa na kwa me ndisi ebefa no meboa papa se sa me chese obey oni ba o aha kwaku ya de me pesa me kanyina ne se akodai ebe akwa me ndisi hu no na ono wa wo badada meboa be ma no ne wo ba no wo ko meboa meba ekura na owa banoma oko e papa so hu kwa me ndisi ape no ka chense no o kan bibi che ne banse mempene ti asem ni yo mempene but na no busa ne question se papa o wani kaka no so woni ani ne mum no o na experience ya what they errant hu kwa me ndisi no so mempene but no on the reason ti o ka se o mpene emom a kire no yese wasetan wa a kire no betan wo mfiti ase de odo but papa yi ohun kwa me ndisi na o ka che se mempene but o de no ma bi gu akwam e de makwa me ndisi se exam san ko atwa se ye exam sa ka kwa me ndisi ko atwa o so ma na sa sampa nsunu bi ti yesa because asase kwa me ndisi ni kwa koto asase no si ye ena nyame mfasa ma kwa me ndisi wu ya ke bia kwa me ndisi abusuafo kra ma obai ne ho nto no ba wadie ya papa hu no se me wasase da ho nan kam se bempene nanso so be fa me ba ne de a ene kofa asase ne si dan asase na papa de man no asante ne wo no ma bi se first ne ware wo faase ofase nchese se okọ ware wo fa ba ejapade bi o ma kafi ho nti papa hu se so de asase ne makwa me ndisi no si dan na daachi bia no woni wokora na ne nananom ebe enjoy obi aso no obetuma firi acha ba se abusua bi so obeje ba kwa me ndisi atima ye ne nyina wasi ana otim ye kan ha ye fesi fatwa papa ni iri ni ekwan bi so obodi kura no ka jeze ne no so sese de se me ni obi ba ma mi so obi te hye ekwan bi so na ko papa ukose firi na abusuafo ho ejedu mebu ho no mo a yen kai ye mre bi e generation by generation na dawo saeko me kwa me ni simiti mi kan chense sabe madika ka se akai bonsam ko frɛ na se ba de ekoso no edu mre bi na nen koda aba no o ka ko ba bi na ko en gwasem beto se woni o ma mi na da na adam fifi ni ade ba ye ba hai ye wo kasa bi ho ma anka ye ba yi akoya kwa nka kwa me de sin kasa no ko ba se o boa me papa wa ye ni se but akudai o ba nyina odi ni kunu yachi na che so hoye because odwane aka nche wo bonu pu no oba na che so hoye okwa mo aso ansa okwa me ndisi wa no ma bia de man bia no waye ofoso nyo bia na kwa wade a obu okwa asase na sama na asase ba wasan ton adi wansi dan no but inshranka urade say papa say ne yanim wagya dan no already was say wo mo dada ba nan konson bi wo ho se san konson e be say papa say ni nyina na mfiri ho but se kwa me ndisi ba fi ho na se sabe ye woni konsa se sintra wanwale obaninti etibia atem didie dia no so e wrong akwan bi so ye ka sebe ye nyina no ye ne ma bi awo ya anware wo mo oho na efodie ye ka maami otiwe na papa ka bibi se sa me na nka ma wa de nka efe eye de na mujaye eye se ya ebi e ka se mu mi no mo sa ma tra mo nkro no maami a wo beka de ede ono so beka de ede eye se ya obi anyo nko pesa nka wade de nka ostatia ke fa nkwa wiye but ye penso anya sa ye ma ye papa no bia beto ye o mo ne maami no wo o mu jaye maami no mo maami ye maami no ye mobo okay eti saade we na ekoso no ye papa sese watwe ne ho a ye fechi ni abufo no
ba Kwame ndisi de obafie wodma papa ntimi nkasa sebe wankoye ne ho ade nti ebi obafie wa o tontwa no dabi ayezamsa Kwame ndisi gwatwa ni obi ana kwa wade e ma na asase a otimi afọ de ye wayade okay ekwa bi so Kwame ndisi ni wo sesi ana woni wo sesi ana ne ma aye wonana omanya baabi o ndi o mti betro ene krom ha ukoto baabi ensuo totoyi baabi bi da ahomte sa otima sida no na omutimu dia ne ma papa ma Kwame ndisi kwan e wo fie o se wo ba fie wa se wo ne ma mienu adanti won fa ne nko ne krom chincha fa ne nko ni adade e ya Asem papa ofoso me meto betima ka chepse magimi e wo kwa abefa so abeka mebunfu e wo kwa abefa so abeka cham bubefu yesre eno ma bi a hye so na bra ye pon ameka Asem bi acho ono so ameka Asem bi acho ni nyina hu hia eda no abante no de man no wasi okay eti ebe se papa omo omutie yen obia wona yi ne fans enya no ne yaka ne ya ene papa to na mutuo emmom ebre no se Kwame di obafie wa owo hu kwa se fie o otimi ba o endo de mesra papa wo so atwa so that's it yeni so be di akire okay ya fansia na dodo no a ena pana members na ka maami ubemia wa no eja ubemia wa no eje eti baby a yaduro no ekwan bi so no pani atobra wayade ya wayade ne sei asem na ye ka ye ni abiri nyina ye dan ho asem papa ne se dan wa jim he na mi move ka na ko bi magina mi nko ba bia na asem a meka kire Kwame ndisi ne se duru ba bia so ofere wase a eso ofere no mani kosie esan se papa na tifian ko nanim cheo eduru ba papa mi ano eduru ba bi na so kasa tia panimu na kasa bi firi nanumu ba ebetumi aye no me de ama eno ti de Kwame ndisi mesrew se wasi first day wo hu wo eno wase wo wani nto ma ne ba no enware wo a hye honso so wani dia na se eduru ba bi a kasa no an ye bi firim na yeso ye de kasa o sanse wo Kwame ndisi wo se yade bi na yade bi na wa ne papa na de ato ne ba no so ka hunu se so wani a obetumi ahawo na masere ja to bra se baabi akwa duro no duro baabi a wo pani o kasa jabi so se ababa we wo de ne to wo maame de a bemma bia ni wa ompene maame asem duro baabi na so kogu nanimu ase a ebekọ atia wa efiri se hwan banie esipani atobra ba papa mesero pa wo sa akwa no so ba no na de ne to wo maame de a mesero adie bia abekọ akokan be ya ni guase no jabi emfa ho ne yade ababa wa ne yade betumi asane yade e wo mo mbo esa akwa no so ye yaso ye adwuma pa o kan nyina minim ade koro oba kan akoma to ye mo ate mo akoma ntu yade bi wo wa abayifu timi toma sunsun boni timi toma ye wo mo sasa yade no ho to oba kan akoma to ye mo ate nyame wotumi kase pa na pani atobra de toso amede mekasa ba wie ye se Kwame ndisi kaso oba fie wa ebia na ne matchop mu ni kura no de bre wo mu ekwa bi so what must say yes is in case se oba no oba no betene fie ho na Kwame ndisi ba ho ebia no obre ne matchop mu ni enti so o kase mu o ma fie ho a mesre wo pani 05519319310554 ne ko homa ne so na ye ko twetwe nkomo kakra bi emra pani atobra Kwame ndisi aseno no asemo hello Maju so Bru Peter Asaf Moonlight we Peter ni Asaf Moonlight ko me chida mu nyina ya ju so ne tan me hu se mo ye tipo ile mo chaje ya asem me ni aje ho pa ayi brano onya abutie mana tem bi ayi peni ona wo ba mo aware no ena papa no so onya abutie mana tem bi na so no ti ga hwe o pa no me tanto perdi obi abo ani no ko
it's to know the moment that you look to more to know. So I'm fighting and I should be the back for that. No, okay. Hello. Baby, I'm free with you. I don't say to my uncle. Yentio. But I someone can't come. What's say? I can't want to report to a win. I might do Tonya and say, about finding Banums of the water. You know, man, as I say, almost than I actually one animal and Obano and the other few. The name was by Obana. No, besides you see that amount. It's coming is not as long as Nonya and Masona or an M1 okay. Yes. Hello, Timeka. Say. Hello. Yeah. Ejuma dase. Yeah, donkey, master fish taxi that the dinner. Donkey, young call me Brenusha. I don't go on show. Now, the next thing in your family. And after one day, hey, I get no. How can we scan with the sea dino plan? It's me. We can check a father and say, like the honor. What once a quack? Somebody is Canada. You won't come to the money of the only one to people show more this time. What the money in the gap idea. That keeping the tree in our future. That's good. Okay. Hello, Timeka. Maneso, mame, wadaroma, ujina so. Baby, I'll free udin. Hello. Mame, baby, I'll free udin. Asem kasa sisunya. Yenti o bapa. Abeton kapa. Abacha beton kapa. Yenti o. Kasa sisunya. Twe ho free TV no ho ne yankasa, nyesa me yo so. Hello? Baby, I'll free udin. Oforisuo Aboagye Sompa bedida. Nipa ira ye modua bedida yanko bebrisa. When this woman has some offer, na fidi de minya se bian karasa. Woman has papa na ya de. That's it. Okay. Hello, mama otimeka. Hello. Baby, I'm free udin yanko yenim. Ojo, give me more because fi yenti o. Abrantino onyanya oto ikachela was one say at me I'm going to say we ko yi no se mesi dan wo ni protozoa na ko wan ba nyamia se na se na ma se wa je beba nkada ko ni kwa ku bi san ti onyanya oto kana okay. Hello, Oforisuo Aboagye. Ma Joshua eburu katachie. Wojo bia we. Kama pa. Kwa le ni sire ho. Afutu ka, mi ba na say, mi ameka no, mi fantini. Mi fantini bi. Ente afutu am ba na say, omo mo dene. What support there? Won't me echebi, won't you bring down ba? Won't you bring down ba? And only so na say all or let you court na hono. Na almost mo den on ka pay lunch. Na ofin da namba. Nta wal masra na afutu na wa pelumba. O kachelo. Omo mo den afeyetuma. Enti dibi sia bye. Okay. Hello. Baby, I'm free udin. Pacho, se asa man ke se. Mama yenti o. Pesa me ka kire ni nua kwa me ndi se. Onfa de we enye futu sema no so no ane ma me bampo e ma na sase a. Ansa si enye skill tuai so we tusu sana se free de mani nye bibie mu da. Kakono akoto na sase no si ni fia. Kenan kenye se bi asa bi ono papa yi tuwa omu yi ami. E money you said no one mammy back or military program. A money tennis as a manage the muda. Sebi so go to me this year. On one of them, non pass as a can could be a community TV show. I
ana mo ade a mo ye nso enfu tu sempa ma ya e we jire a ye he ya me nka mo ho amen amen yemfa ko ba ko pe na yen sori nkonwa so ye bre na ya ye be hello hello Maju so eburu katachi ba bia free udin anu fefe yo gbesis yenti o woso ye Maju so yenku yanim anu fefe yo gbesis ye be stress se mo fra mo ntwo mo free TV no sa na yeso ye bre o ye fa ko ba ko pani fa ntu apo hello hello okay the voice of the people is the voice of the Lord we are Sompa Asem Mpe Nipa aha nokura sem ko a na ye kan enu nti no ye besre pani atobra se asem na waka no onfa se emfanye oyo sanse se wagya danim edi ama oba no dia no ma ba no akontro sanse wo mo frɛ soso de afutu ama kwa me ndisi se edu ba bi ahomaso no ya adoso akokɔ ene se kai entumi emonkuro wasia ye bone kura no ye kwan a ye fa so eka no eno ti se opese ode wasem bedan Sompa Asem Mpe Nipa ye number no na egu TV no so 0552095593 0552095593 ana 0509438484 0509438484 nefa wasem ebedan Sompa Asem Mpe Nipa aha ene betumi atetrabrabo no ewo afutusem ekwan so ede ama asisi sem apomente me ho ase feda Oforisuo Aboagye na pamfo ye betumi atenete ede ama happy birthday every Kumasi Boutique Association na omose enkoma CEO a wono na ewo Rights collection right ewo apatrapa the CEO ono ewo Sero Toys collections ewo apatrapa eye Kumasi Boutique Association na ede ema no abranti wukura so